tuh. Assalamualaikum. Salam. Macam ni lah kau apa ni? Dulu lagi dulu. Ya. Mana boleh emergency. Ya Allah, jauh ini kepiye tau dong. Ya kadang rasa keguyon. Wong ya aku cedak-cedak kok ya keguyon lho. Nabrak wong ya nek sing ditabrak liyane kak piye? Mau disini sono, sono kaya. Hati-hati